Abenshi tuvuze imbaraga za gisirikare ku rwego rw'isi, mu mutwe hahita hazamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa. Ariko mu gihe tuvuga ku mugabane wa Afurika, hari ibihugu bifite ingufu zidasanzwe mu bya gisirikare, bikora ku buryo bwihariye kugira ngo buri gihugu gikomeze gikanyaga umutekano wacyo ndetse no guhangana n'ibibazo by'umutekano muke. Hano twifashishije ibinyamakuru bitandukanye birimo nka Military Africa, Global Firepower Ranking, Talk African, bishyira ku rutonde ibihugu bikomeye mu bya gisirikare ku isi, by'umwihariko ku mugabane wa Afurika, cyane cyane muri Afurika y'Uburasirazuba. Rero hano twatondetse ibihugu bine bikomeye byo muri Afurika y'Uburasirazuba, by'umwihariko biherereye mu muryango wa East African Community, bifite igisirikare cyashiririye, kitajya gisekana gake, bahora bashyize ryinyo ku rindi, batojwe bimwe byo gutozwa ku kurinda igihugu ku muntu wese wagerageza cyangwa se ahirahira atera igihugu, maze bakamura bivu. Hano wise wibaza uti u Rwanda, Uganda ndetse na Kenya biza ku mwanya wa kangahe kuri uru rutonde? Ni iki bitandukaniyeho mu bikoresho, imyitozo n'ubunararibonye? Bifite ubuhe bushobozi mu bya gisirikare? Icyo usabwa hano wowe ni kimwe: reba iki cyegeranyo neza witonze kugeza ku musozo wacyo kugira ngo usobanukirwe byose. Naho njye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Mfura Chris. Stay tuned. Ku mwanya wa kane dusangaho igihugu cya Kenya, kiyobowe na Perezida William Ruto, watangiye kuyobora iki gihugu mu mwaka wa 2022, akaba ari perezida wa gatanu uyoboye igihugu cya Kenya kuva ibayeho. Igisirikare cya Kenya Defense Forces KDF cyashinzwe mu mwaka wa 1963 nyuma y'ubwigenge bw'igihugu, ubwo igihugu cyabohorwaga ku butegetsi bw'Abongereza. Icyo gihe nibwo Kenya yashyizeho ingabo kugira ngo ibungabunge umutekano w'igihugu, akaba ari kimwe mu gihugu gifite igisirikare gikomeye mu burasirazuba bwa Afurika. Iyi Kenya Defense Forces KDF ifite abasirikare basaga 50,000 bari mu kazi, indege zisaga 64, harimo iza fighters jet, izi zirwaniraho bikomeye ku rugamba, hakaza indege za kajugujugu, Puma ndetse n'izindi. Kandi igisirikare cya Kenya cyaguze imodoka 118 z'intambara zo mu bwoko bwa burende ndetse n'imodoka zisanzwe z'intambara zakozwe n'igihugu cya Turukiya mu masezerano bagiranye. Agaciro kazo kagera hafi kuri miliyoni 70 z'amadolari y'Amerika, agera kuri miliyari 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Izi modoka zikaba zishinzwe gutwara abasirikare mu buryo butekanye kandi bwihuse, zikoreshwa cyane mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Izi modoka zigamije kongerera umutekano ubushobozi bwo kwimura abasirikare ba KDF bari ku mirongo y'urugamba, ndetse zitwara na Marine Unit Commandos, Cyber Commander Units, ndetse bakora imyitozo ku butaka ihambaye, bakayikorana n'ingabo za Amerika kandi itandukanye cyane. Harimo imyitozo y'abasirikare ku buryo bwo guhangana n'ibitero by'iterabwoba, counter terrorism, gucunga umutekano w'imipaka, hamwe n'imyitozo yibanze ku nkambi. Ku nkombe z'amazi hari Marine Patrols zishinzwe kurinda umutekano w'amazi, hamwe n'imyitozo y'abakozi ba Marine Commandos mu mazi. Noneho mu kirere, KDF ikora imyitozo y'indege z'intambara, bagatuma drone gukora operasiyo ku rugamba, ndetse na cyber defense cyangwa se ubwirinzi bwo kurindira ku ikoranabuhanga ry'igisirikare cya Kenya. Iyi KDF izwiho gutanga umutekano usesuye ku gihugu. Gusa Kenya yagiye kugarura amahoro mu karere nko muri Somalia, Haiti ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Ikagira na Kenya Air Defense Forces, ni igice cya Kenya Air Force, rikaba ishami ryihariye rishinzwe kurinda ikirere cy'igihugu, gutahura ibitero by'indege ziba zinjiye mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, no kubirwanya hakoreshejwe misile, radari ndetse n'intwaro zihanura indege. Mu myaka ya vuba, igihugu cya Kenya cyazamuye cyane ingengo yacyo y'imari igenerwa igisirikare, hagamijwe kurushaho gukomeza umutekano w'igihugu no guhangana n'ibibazo by'umutekano muke byiganjemo iterabwoba rishingiye ku bwiyahuzi, cyane cyane mu karere ka Somalia no mu turere duhana imbibi nka Ruma ndetse na Garissa. Naho mu mwaka wa 2024, Kenya yashoye hafi miliyari 1 y'amadolari y'Amerika mu ngabo zayo, ingengo y'imari iri hejuru cyane mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ku mwanya wa gatatu dusangaho igihugu cya Tanzania, gifite igisirikare cyitwa People's Defense Force TPDF, ifite abasirikare barenga 30,000 baturuka imbere mu gihugu cya Tanzania, gituwe na miliyoni 71 zirenga z'abaturage,
perezida ni Samia Suluhu Hassan wagiyeho mu mwaka wa 2021. Igisirikare cya Tanzania People's Defense Force cyashinzwe hagamije intego zikomeye zubakiye ku kurinda igihugu, abaturage no gushyigikira iterambere ry'igihugu. Bashyizeho izi ngabo igihe Tanganyika yashyiragaho igisirikare cyayo bwite cyitwaga Tanganyika Rifles. Nuko ari mu mwaka wa 1961 ubwo Tanzania yabonaga ubwigenge bwayo. Nibwo ku itariki ya mbere Nzeri umwaka wa 1964 baje guhuriza hamwe ingabo za Tanganyika Rifles n'izari za Zanzibar icyo gihe, maze bazita Tanzania People's Defense Force TPDF, ihuriro ry'igisirikare kimwe mu gihugu kimwe cya United Republic of Tanzania. Iyi TPDF ifite ingabo zigera ku 30,000 biri mu kazi nkuko twabivuze hejuru, bakagira reserve forces cyangwa se inkeragutabara zigera ku 80,000 zikera kuza gufasha aho bikenewe ku rugamba, bakagira indege zigera kuri 32 za Fighters jet, indege ziri mu zigezweho ku rugamba zikoresha ikoranabuhanga rihambaye, bakagira na za kajugujugu zirenga 20 hamwe na burinde zirenga 100 n'amato yihuta y'ingabo mu mazi. Imyitozo ikorwa ku butaka irimo kugendera ku migozi hejuru, kwegera umwanzi ndetse no gukoresha intwaro za gisirikare mu gucunga umutekano w'imipaka. Naho ku mazi, imyitozo ikubiyemo marine patrols, kugenzura amazi y'inyanja ndetse no guhangana n'ibitero by'inyanja, ndetse bakora imyitozo ikubiyemo kurwanira mu kirere no gukoresha indege z'intambara mu bikorwa byo gutabara no gucunga umutekano. Ndetse Tanzania ibinyujije mu ngabo zayo za TPDF, Tanzania People's Defense Force, ikora imyitozo ihambaye yo kurinda igihugu haba ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere. Ingabo zo ku butaka zitozwa kurwana ku buryo bwo kurwanya inyeshyamba, aho bigishwa kugaba ibitero, kubaka ibirindiro, kurwana mu mijyi ndetse no mu mashyamba. Igice cy'ingabo zirwanira mu mazi cyitwa Navy, gikorera ku nyanja India Ocean n'imigezi minini, aho bakora imyitozo yo kurinda inkombe, kugenzura ubwato bwinjira no gukora ibitero biva mu mazi bijya ku butaka. Ku rundi ruhande, ingabo zirwanira mu kirere Air Force zitozwa kurasa mu kirere, gutwara abasirikare n'ibikoresho ndetse no gutahura ibitero hakoreshejwe radari n'ikoranabuhanga. Iyi myitozo yose igamije gutegura igisirikare gikomeye cyiteguye kurinda igihugu mu buryo buhambaye aho cyaba giturutse hose. TPDF kandi ifite amateka y'uko yagiye kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye birimo nka Mali ndetse na South Sudan. Ikagira Tanzania Air Defense Force, ni ishami rishinzwe ubwirinzi bw'ikirere riri mu ngabo zirwanira mu kirere cya Tanzania Air Force Commando. Rigizwe n'abasirikare b'inzobere mu gutahura, gukumira no kurasa indege zishobora kuba zifite umugambi wo kugaba ibitero ku gihugu. Uru rwego rukoresha ibikoresho bikomeye birimo nka za misile zikomeye zo mu bwoko bwa Surface to Air zakozwe n'Ubushinwa, zishobora kurasa indege iri hejuru mu kirere. Ubu bwirinzi bwunganirwa n'ikoranabuhanga rya radari ryatumijwe mu bihugu nk'Ubushinwa ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Bikoreshwa mu kumenya indege zinjiye mu kirere cya Tanzania binyuranyije n'amategeko. Ibi byose bigize urwego rukomeye rushinzwe kurinda ikirere cy'igihugu n'umutekano wacyo. Ndetse ingengo y'imari ishorwa mu gisirikare cya Tanzania ingana na biliyoni 2,200 z'amadolari y'Amerika bashoyemo mu mwaka washize w'ibihumbi 2024. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga igihugu cya Uganda, gituwe n'abanya-Uganda bagera kuri miliyoni 51 zirenga. Gusa igisirikare cya Uganda cyatangiye kimaze igihe gito, igihugu kibonye ubwigenge ari mu mwaka wa 1962. Kiri gishingiye ku bisigisigi bya King's African Rifles, ingabo z'abakoloni b'Abongereza zakoreraga mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba harimo Kenya, Tanzania ndetse na Uganda. Nyuma y'ubwigenge, Uganda yashinze igisirikare cyayo bwite cyitwaga Uganda Army, kigizwe ahanini n'abahoze mu ngabo za King's African Rifles icyo gihe. Gusa igisirikare cyari gito ariko gifite uruhare runini mu kugumisha igihugu mu mutekano nyuma y'ubwigenge. Mu ntangiriro cyakoreshwaga na leta mu guhangana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane ku butegetsi bwa Milton Obote. Gusa nanone dusimbutse gato mu mwaka wa 1981 nuko National Resistance Army NRA yari iyobowe na Yoweri Kaguta Museveni mu kubohora igihugu. Yatangiye nka Guerrilla Movement ku misozi ya Luwero guhera mu mwaka wa 1981 ihangana n'ingabo za Milton Obote ku rugamba. Noneho mu mwaka wa 1986 NRA yigaruriye umurwa mukuru Kampala maze ishyiraho Museveni ku butegetsi.
maze igisirikare gihindurirwa izina kiba Uganda People's Defense Force cyangwa se UPDF mu rwego rwo kukigira kinyamwuga kitagendera ku moko cyangwa se inyungu za politike gusa. Naho kugeza uyu munsi w'2025 igisirikare gifite ingabo ziri mu kazi zingana n'ibihumbi 45 hamwe n'inkeragutabara Reserve Force zigera ku bihumbi 35, bakagira za kajugujugu zirenga 1200 ndetse n'izindi zirwana biteye ubwoba ku rugamba, bakagira burende 35 zikoreshwa ku rugamba, bakagira artillery zirenga 88. Ni ibimodoka birasira ku butaka, birasa ku muvuduko mwinshi ku ntera ndende ku mwanzi. Ikagira indege 6 za Sukhoi. Izi ndege ni Mitral Fighters, bivuze ko zishobora gukora imirimo itandukanye, kurinda ikirere, kugaba ibitero ku butaka ndetse n'ahari umwanzi mu buryo bwihuse. UPDF ihabwa imyitozo ihambaye ku butaka. Abasirikare bahabwa amasomo n'imyitozo ihambaye hamwe n'imodoka z'intambara no gukoresha ibitero bigezweho ku rugamba. Imyitozo yo mu mazi ikorerwa ku kiyaga cya Victoria, aho bahugurwa mu gutabara, kugenzura amazi ndetse no kurinda ibitero by'amazi. Mu kirere, UPDF ikoresha imyitozo yo guhuza ibikoresho by'indege n'abasirikare ku butaka, harimo operasiyo zitegurwa ku buryo buhambaye, ndetse bakagira n'ikoranabuhanga rya cyber riteye ubwoba ribasha kurinda igihugu. Kandi ishinzwe gukumira iterabwoba, gucunga umutekano w'imipaka no kurinda abaturage. Ndetse iyi UPDF yagiye kugarura amahoro muri Somalia, South Sudan ndetse no mu burengerazuba bwa Afurika. Kandi bafite UPDF Air Defense Division, ni igice cya gisirikare gikora mu by'ubwirinzi bw'ikirere cya Uganda. Basanzwe bafite radar, anti-aircraft artillery, ni intwaro zishobora kurasa indege, cyane cyane izi ni system zaturutse mu Bushinwa ndetse no mu gihugu cy'Uburusiya. Kandi bafite ubwirinzi buzwi nka Igras Mine Portable Missile System ICMM, ni intwaro zo mu rwego rwa Mine Portable Air Defense Systems cyangwa se ubwirinzi bw'ikirere igisirikare gishobora gutwara ndetse no gukoresha ahariho hose ku mirongo y'urugamba. Zikaba zarashyizweho mu mwaka wa 2015, zishobora kurasa indege cyangwa se drone zikoresha uburyo bwa hit and run, cyangwa se bivuga uburyo bwo gukora igitero gitunguranye kandi cyihuse mu gihe gito cyane, maze kigasubizwa inyuma nta kabuza. Ndetse bagakoresha ingengo y'imari mu ngabo ingana na biliyoni 1 na miliyoni 100 buri mwaka. Tugeze ku mwanya wa mbere, ari nawo wa mbere, ni u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Ubundi igisirikare cy'u Rwanda cyashinzwe bwa mbere nyuma y'ubwigenge bwo ku tariki ya 2 Nyakanga mwaka w'1962 kuri leta yari iriho icyo gihe, cyitwaga Forces Army Rwandese cyangwa se FARE, kuri leta ya mbere y'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi yari iyobowe na Perezida Juvenal Habyarimana. Kikaba igisirikare cyari kigizwe n'ingabo zari zarasigaye n'abakoloni b'Ababiligi. Noneho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ari mu mwaka w'2002, izari ingabo zitwaga RPA cyangwa se Rwanda Patriotic Army zahagaritse jenoside, zahinduriwe izina maze bazita RDF, arizo ngabo uyu munsi zifite ubunyamwuga, ikinyabupfura, kurinda, kuyobora ariko ntawe zihutaje. Igisirikare kirahirwa muri Afurika ndetse no ku isi kubera ukuntu kirinda igihugu cyacyo ndetse n'ibindi bihugu bikitabaje. RDF ni kimwe mu bihugu bya Afurika by'umwihariko muri East Africa gifite igisirikare gikomeye bya nyabyo. Ni u Rwanda rufite abasirikare bari mu kazi barenga 33,000 by'ingabo z'u Rwanda. Ni igisirikare kirinda abaturage bangana na miliyoni 14 zirenga z'abatura Rwanda, n'ubuso bungana na kilometero kare 26,338, kikayoborwa na Perezida Paul Kagame, umugabo, intwari y'impirimbanyi y'igihugu cy'u Rwanda, ikomeje intambwe igana heza mu iterambere ry'igihugu. Iyi RDF ifite kajugujugu zirenga 32 ndetse na za drones z'intambara, bakagira imodoka ndetse na burende tanks zirenga 100, ikagira na marine unit ikorera mu kiyaga cya Kivu, aho abasirikare bahabwa imyitozo yihariye yo mu mazi, yiga uburyo bwo kugenzura amazi, gutabara no gucunga umutekano ku mipaka y'amazi. Ku butaka, RDF ifite imyitozo y'umwihariko yibanda ku gucunga imipaka, kurinda abaturage ndetse bakiga uburyo bwo kurwanya iterabwoba. Imyitozo yo ku butaka ikubiyemo yo kwegera umwanzi bihambaye nta bwoba namba, ndetse no guhanga amayeri yo guhangana n'ibitero bitunguranye. Mu kirere, RDF ifite imyitozo ikomeye yo kumanukira ku migozi mu buryo buhambaye, bikorwa na Special Forces z'abakomando, ndetse no guhoza ibikorwa by'indege n'abasirikare ku butaka. Iyi myitozo ikakaye ikorwa n'igisirikare cy'u Rwanda.
bayiherwa mu bigo bitanga imyitozo ya gisirikare mu Rwanda. Ni imwe mu mikorere igihari ituma ingabo z'u Rwanda zizwiho ubunyamwuga, ubushobozi n'ubushishozi bwo gukorera ahantu hatandukanye ku isi, haba mu gihe cy'intambara cyangwa se mu bikorwa byo kugarura amahoro. Aba bashinzwe kurinda umutekano w'igihugu ndetse n'abanyarwanda haba imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga, ikaba ikorana n'ibindi bihugu mpuzamahanga birimo igihugu cya Jordan, Turukiya, USA ndetse na Uganda. Ndetse u Rwanda rufite umutekano w'imbere mu gihugu warenze kuba 100%, ahubwo basaguriye n'amahanga kuko bagiye kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye nka Mozambique ndetse n'ahandi ku isi. Naho ingengo y'imari ishorwa mu gisirikare cya RDF ni miliyoni 154 z'amadolari y'Amerika, hafi miliyari 190 z'amafaranga y'u Rwanda buri mwaka, kuko ndetse bakoresha ingengo y'imari y'igihugu cyangwa se GDP cyangwa se Gross Domestic Products ya 1.27%. Ni ukuvuga amafaranga y'igihugu kigenera mu ngengo y'imari y'ingabo z'igihugu, kuko niyo bakoresheje umwaka washize. Ndetse igisirikare cy'u Rwanda kikagira radare bakoresha mu kurinda ikirere cy'igihugu ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere uko byagenda kose. Impamvu u Rwanda ruri ku mwanya w'imbere ni ukubera ikinyabupfura cy'intangarugero igisirikare cy'u Rwanda cyerekana cyane, ubunyamwuga bwinshi bwacyo mu gisirikare cyerekana ku rwego mpuzamahanga, n'ubushobozi bwo gukora ibikorwa byo gutanga umutekano mu bindi bihugu. Gusa ahanini ibigenderwaho by'ingenzi kugira ngo batondekanye ibihugu mu gukomera mu karere biherereyemo cyangwa ku isi, ni uko bagendera ku mubare w'abasirikare, abasirikare bahoraho, Reserve Forces, inkeragutabara, abari mu zindi nzego zishamikiye ku gisirikare, ibikoresho bya gisirikare, military equipment, harimo nka burende, imodoka z'intambara, artillery systems cyangwa se imodoka zagenewe kurasa kure ku mwanzi, indege z'intambara zikoreshwa ku rugamba, ubwirinzi bw'igihugu, ubunyamwuga ingabo z'igihugu zikorana, aho bagiye kugarura amahoro, umutekano uri mu gihugu ku baturage bacyo, uburyo ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu bwubatsemo, ubushobozi bw'ubwirinzi bw'ikirere n'amazi, ingengo y'imari ishorwa mu gisirikare, ubushobozi bw'inganda za gisirikare, bakareba ku ikoranabuhanga n'ibikorwa remezo igihugu gifite, ikoranabuhanga rifasha igisirikare nka radari, satellite na command systems, ubufatanye n'ibihugu bikomeye, alliances. Hano buri kintu kigira amanota gishingiye kuri algorithm ya power index y'igihugu. Ntibareba gusa ku mubare w'intwaro, ahubwo bareba uko zikoreshwa, uko zibungabungwa ndetse n'uko abasirikare biteguye urugamba. Ese umaze kumva ubushobozi bw'ibisirikare biherereye muri East Africa, cyane cyane mu muryango wa East African Community? Niki kigutunguye muri ibi tumaze kugarukaho hejuru? Kuri wowe cyitwa ngo iki? Kiri ku mwanya wa kangahe ku rutonde? Gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi. Kandi niba wakunze amakuru ndetse n'ibintu by'ubwenge nguhaye, ibuke ukanda like kandi ntibagirwe gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Mfura Chris. Sawa murakoze, naho butaha.